Wong jaga saselawase arep nemenan bae kakang kapan ngawine aduh menung sayang Aa Krisna panas bareng Aa Krisna singga bango dua lanjut pengantin lanang lamun majikan wadon sing nyaweri rada pantes aduh Aa Krisna sayang ya yunung paling eman bos Taiwan paling sayang aduh bapak nung maning majikan lanang maning sapa no Bunda Zahra paling eman Bunda Zahra sing tersayang nok tuti semene kula ayune semene kula gembleng ninggalaken si badan lunga tanpa tujuan Mimi Malik sing de Sulawesi ayo Mimi Malik sing de Sulawesi lanjut Mimi Tiffany sayang Mimi Tiffany Mimi dan Noda sabar dikit bos Jakarta Mimi dan Noda terus Mimi dan Noda tarik mane siapa rujuk bos S ayo bos S terus Ih, bos S ayo anak putune bos S Mimi siapa Mi Mimi Supi masa selawase Mimi ayu demenan bae arep kapan ngawine ana sing demen kula mama Epita panas bareng lanjut Nage manung bapak nung sekeluarga ya tersayang Aa Krisna tersayang sing duwe bango dua temen kula Mimi Malik panas bareng ganteng tutu kakang gantenge lamun bapane Malik larang regane sun ora kuat dukune apakah kang ora sayang apakah kang ora menang ninggalaken si badan gantang luntung dewekan Mimi Ranu sawer maning beli wong jangga terus wong jangga lanjut Mimi Budi Durung bos Bakadul Mama Cariuni Mimi Bebek Mimi Anesi ha kembali buat kedua mempelai goyang maning